Dala, kinapudno ken biyak. Nainbag nga orasyo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 15, versikulo 5. Kinamaag ti saan apanangikan kano iti panursuro ni amamkan ka. Ipakitam amasirib ka, no ipangag mo ti panangisuro na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyak. Adda ka din napudot adano. Agkape agpay, sagbay ang agpasada. Ala, tagtimpla ako ni iti kapim. Adda pandisal di taginatang ko iti kalman. Imbag ket adda karga ti tiyan mo nga agpasada. Ni Tino, ayan na. Naladaw manen asimbang pet iti rabi Nakaturog pa Awan lat amo kapag banagan ti kasdyan ubing. Kunak asursuruon na ti agmaneho. Nga masadot mat. Ay, jakman maawatan iti dayjay nga ubing. Di na kayat ti agadal, di na mat kayat ti agsursuro nga agmaneho. Intukat no sumangpat. Nabartek. Napatpatag ti barkada na. Ngam ti panursuro kan kuana. Imbag man ka nasabat ka dito, oy. Doris. Apay ka di, auntie? At ay bagayo? Niading mo atino. Ay na, dandanisan ang makapagna, tanabartag. Agkaratong ba ijay dalan? Naduldulputan ti itsura na. Kasta ka di, auntie? Inak ko magumatang iti daya per ti anak ko. Samay sa. Saan ko akabailan at tulungan ni Tino? No si siya. Awan lati mabalin mo dita pagpatulungan amang sanlabay kan kuana? Ko, auntie. Ay, kasano nga di anak ko? Apay no ni nanang ting kayo pangibagaan. Sapay adak ko mapapanak. Alaman langan. Sige. Ingka gumatangan iti daya perti anak mo. Ta inakitaan ni nanang mo. Agyaman hak, auntie. Oh, apayon ka bagis, adda ka mat. Anya ti masapul mo. Ay na, ti anak mo anitinaw. Naduldul po ta ni jay dalan. Ay pasaray matumba. Ay, kunaklakit no anya itayan. Nabartak nga road. Saan kumot akabailan at tulungan? Ang mga lumapandagan nakpaikit day. Kunaklakit no anya itayan. Uray siya ka. Diyak kabailan. Intaman kitaan tapaturugan talaangan ijedalan nga iti matulid. Sige, inta. Ay, ang mga numatulid nga agpay so ije deraas. Ay, naunay ket ti anak ko na ya. Kanayon nga ibaga nila kay nga agsursuro laangan nga agmaneho. Tapno iso ti mangimaneho iti taksi. Ngam paliwawang mat. Mala, inta nga roden iti ayan ti anak mo. Sino kayo ababagat ha? Nagalas kayo. Kunaklagi tinubabalasang. Saan man gayam? Tababagat. Ay, una yan, tinaw. No babalasang kamay. Pulos, adida ka kayat itikas na nga itsuram. Ay, nga rod ah. Nakaduldulpot ka. Oh, ay katuray siyak na ta. Saan kayo matagayat? Nababalasang kayo. Naa. Kasanaw, no matulid ka dita deraas. Pidutan da ka kaday nga awan anges na. Adayo pa'y ni patay kanyak, nanang. Ando pa'y ngamin ti arak. Ije pagaramidan ti arak. Ay, sos, awam mon, tinaw. Denggam kumama ti ibagbaga ni tatang mo. Agsursuro kakit di nga agmaneho tapno damat amom. Agsursuro akto. Namadanon ti jimpo. Kano ngay day ta jempaw? Intun lumagtaw ti bingkaol. Adan ayan nakitam alimag to abingkaw, nanang. Gumatangak man iti kape kan asukan? Mabiit na ang tamangalaat. Dito'y kadit tinanggatangan ni Tino iti arak? Ay na, kakadwa na siguro dagijay gimatang. Saan ngamin adito iti naginumanda. Napandansamot iti balay datasyo. Ay,
amangan no ada pinartida ija nga impulutan. Inumat nga mitin, into na rin da. Kano sa nga case aber ti ginatang da, sa balila ang round post. Manuda nga iminom iti may sa case aber ngay. Amok pa yan, saan kumit adinamag? Ay, Mayla, tayo ngay gayam gatgatang akape kan asukar. Ah, aywan gayam. Nalipatak matan. Itatanausawan ka. Agsarita ta itinalapat. Kanya ka di jay tatang. Saan ka anak kaadal? Takunam anarigat ti agadal. Kunak nga agsursuro ka nga agmaneho. Ngam sa bali mo tininto naram. Ubingak pa tatang. Agsursuro akto. Kaanon to pay? Kastam ka dilatan. Aglaklakay ka iti unag ti kalsun mo. Nga awan ti ammom. Ay na tatang. Agtutor kayo kadilaeng. Madanon to dayta. Saan mo arumbang nga itantan ti mabalin mong aramiden ita? Madanon to kunaktumat. Ay na anak ko, madiday ta pa nagrasrason mo. Kasanon, no sa anak ama ka maneho. Asino nga iti mangipasada iti taksi? Da nagyulakid din ay tatang. Mabayag pa'y day ta mapasamak. No day talagbartag ti ammom. Saan kunto nga ipiyarkan ka ti taksi? Amangan, no isupay kiti ti pakaisag makam. At da ka manan dito'y tiyangge, Tino? Saan ka di nga imbagan ni tatang nga ing kaagsursuro nga agmaneho, tapno makaala ka iti lisensyam? Makarangrang kayo. Amin kayo lakit din. Day tatisang kaibagayo. Imbes asika ti mangipasada iti taksi. Saan mat? Tani tatang. Idinto ta standby ka. Ay, pan nakaarkos na kan ti tiyangge. Ay, agur uray ti mangilibre kan ka iti inom. Manang, mangilibre ka man nga rod. Tanagranata dito yung tiyangge. Ay na, igatang ko iti agas wenno daya per ti anak ko ti ited ko kumaken ka. Pakilaklak na ko na. Tapno pumintas ka pa'y. Imbagkan ka tanagdakkelan ka akarne. Ay, ingka manggad, tapno adda igatang mo iti kayat mo agatangan. Ay, awan mo, Tino. Addan tula adu akwartak. Di ka ikikan. Kaano ka pa'y amaadaan iti kwarta? Kat nagsadot kamay. Ay na, imbag may kayo dito yung tiyanggi, nana. Umayak ko maiji balayong. Apay ka de, basang. Nakita dagiti pulis ti taksi ni Tata Rod iji kalsada. Inasit ganda, kat awan puot na. Impanda iji ospital. Apay, ano ti asawak? Nana, high blood ka din ni Tata? Ay, uwan, balasang kaw. High blood ni tatam. Adda atap daan na stroke. Ala, ingkay surutan iji ospital. Imbaglakit di ata sardeng na ti taksi. Hala nga rod, basang kaw. Kat agyama na, kiti umay mo pa nang ibaga. Nanang, papanan nyo. Apay ngagdardaras kayo. Imbag ta nagkita ta. Ni kanutatang nyo. Impanti pulis iji ospital. Naawanan kanu iti puot. Kasta ka di, nanang. Kat ayan ti taksi. Inkadamagan ka ni Mayla no ayan na. Isuti nang ibaga kanya kiti kaadan ni tatang mo iji ospital. Ingkayo nga rudan, nanang. Amuak no ayan ti taksi. Tamapan alaan nila kay. Sumurutak to iji ospital. Maala nga rod, anak. Nilakay mo ti mapanmangala iti taksi. Tamo na matiag maneho. Kapilitan nga isun ati mapan. Ay, no kumataam mo ni Tino ti agmaneho. Di isukuman ti mapan. Saan nga ipiyar ni tatang mo ka ni Tino ti taksi? Amangan kanuno na bartek nga agmaneho. Ayan ni tatang. Ay, anyangay ti ko na ti doktor, nanang. Ada ija ICU. Atapan ti doktor nga adda pimutok nga orat iti ulo na.
Sigurado ka no, abaldadon ton. Amangan no naliwayan na ti iminom iti maintenance na. Nalabit Nala daw nga minasimbang put idirabi. Sana sapa man na nagpasada. Isumot lagayam nagpuyat man nga minan. Imbaga nga ti doktor na saan nga agpuy-puyat. Ngam di namot ikan ka no tibilin ti doktor na. Gapo siguro taado ti pasaheros. Masayangan. Ngam, kasjay matan tinapagtang na. Saanan ang makamaneho? Iso nga ron, anak. Saanan na makapasada? Kumusta ni tatang mo? Nakapuutan, Myla. Ang baldadon. Saan ang makakuti ti kagudwat bagina? Imbag na isardeng na pa'y ti taksi sakbay ang naawanan iti puot. Wen nga rod idinarik na siguro amadi. Insardeng nan. Ay, naimbag lakit din. Nadisgrasya kat kuman no di na insardeng. Kat, inyawid yo ka din ti taksi na. Wen, napaninala nila kay. Insangpot na ijebalay. Sigurado nila kay munti mangipasada iti taksi ni tatang mo. Anya pa'y ngay. Saan mat ngamin nga amo ni Tino ti agmaneho? Kan may sa, maamak ni tatang yo amang ipyar kinitino. Amangan no madisgrasya, no nabartek ng agmaneho. Adakan dito'y balay. Ano sam ti ag-wheelchair? Jay asawa ni Doris ti mangi pasada iti taksi. Kapilitan tay sukat nga ron ti makambo nga agmaneho. Ayan kade ti taksi. Inyawid pa ti asawa ni Doris. Imbaglakit din tayin sardeng mo tilugan, sakbay anawanan ka iti puot. Ulawak. Hindi. Iso. Insar dengkaw. Ay, hagyaman tayo ta saan ka na disgrasya. No saan mo nga insardeng, dakdakas pa'y kumati na pasamak. Manang, apay nga inyawid yu dito'y balayo ti taksi. Saan ka di asyak kumati akin kukwa? Tasyak ti lalaki. Anya nga iti aramidam iti taksi. Kat saan mo mat nga ammo ti agmaneho? Ukupam kadilatan? Kukwam ka din ti taksi, manang. Kukwalatan ni tatang. Nilaeng lakay ti mangimaneho. Ngam pagbingayan da ti mapasadaan na. Pagtulagan da no boundary ti mapasamak. Ngam, siya kumatirumbang. Saan ka di, manang? No dimngag ka kuma iti ibagbagan ni tatang nga agsursuro ka nga agmaneho. Di, sika kuma ti mangigam ita, ading ko. Agsursuro ak nga rod. Tapno siya ti mangyawid iti taksi. No, ipyar pa'y kan ka ni tatang. Maamak nga amangan kanuno agmaneho ka anabartak. Amangan no madisgrasya ka pa'y. Agraman ti maymay sa ataksi. Kasita, ay, anya ngay day tanga itsuram. Nabartak ka manan. Tatang, adto'y ti ginatang ko nga agas yun. Adto'y matipan naka-boundary ti taksi nga imaneho nila kay. Wadan yo ti taksi. Isulaan ti pagtaudan ti kwarta. Wen tatang, mekaniko mat nila kay. Kanayon na akitaan no kondisyon matlaang tilugan. Imbag pay nilakay mo. Adaan muna. Ay,
sa kakas kani tinaw. Agawaan nyo kit diti agpapig sa tatang. Bareng makapag na kayo matlaeng. Saan kat anak wheelchair kayo laeng? Saan kung amin nga ingkan kanaw ti baga ti doktor. Saan kuma kakastoy te nagbanaga ka. Anyangay nga ro tatang. Tinapatag. Agimbag kayo kuma. Iso at tulungan nyo, tibagiyo, tatang. Tatang, nangag ko tinagsaritaan nyo kanimanang. Jay kaday saan kung nga kan kanaw ti doktor ko. Wan, tatang. No kumamat in kanok dagiti bilin nyo. Sa anak kumamat anag balin amang martag. Kat siyak kuma. Timang ipaspasada iti taksi ita. Miris te kamalay no nalada wen te amen. Tatang ita sigurado asan na kayat damanang nga ipasublat kanyak ti taksi. Oray siya ka jam kayat amangan no maisag maka mangan no madisgrasya ka awan taon te pagtaudan ti kwarta. Tatang, agbabawi ak. Kung naknusan ang mapasamak kada kayo ti kastoy. Nagadalaklak umamat nga agmaneho. Saan? Bay, naladaw ti amin. Ngam, iso nalaan. Tamaki maneho akto. Nagpasada iti taksi na. Saan ko nakabukbukudan ti pasadak? Itaman pa'y anak. Nagtar ti panangkitaken ka ita. Nakaamirisak nanang. Inakman mo't agsursurong agmaneho. Ay na, imbag man anak. Hindi pa'y kumaa, nagsursuro ka. Wan nga rod nanang. Madigayam ti saan amang ikan kano. Iti baga ti masirib. Pudno day ta anak. Nagbalin ka amaag, ta saan ka nagtungpal. Amin na ka nagbalin na kamaag idi. Tanakikuykuyagak iti padak amaag. Makuna masirib ti may sa atao, no pilyen na ti pakikuyugan na. Ken surutan natin na saya at adalan. Manipod ita. Liklika kung ti minamaag akababalin. Tapno makuna ang masiribak. Uray sa anak-anak ahadal. Uray may sa titino nga anak ko no agbalin ang masirib. May pagpanakkel ko nga anak. Nasaya at ibiyag mo no surutam tinalintag adalan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC,
Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 27, versikulo 18. Aywanam anaimbag ti igos, ket man kanto iti bunga na. Maidaydayaw to ti adipen nga agserbi as iaayat iti among na. Papagayam, intay dinggen ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Ray! Apay aya. Apay, aya! Di mo aya mangmanglang agsangsangit ni baby. Awan mo ti mangmangag ko. Kat no itay pay lang agsangsangit. Mangmangag mo mat gayam. Apay adi ka bumangon. Namin anon abimango nak anag timpla. Kan nagsukat iti diaper na. Hanggang, ay, si kamatan. Nga reklamo ka matan. Si kamatan ti bumangon. Tani, agparbangonan. Ngamjak pay lan naturog. Nay matan Maribel. Pagsarda nga man dahil anak mo nga agsangsangit. No kumanga minta inibatam day ta cellphone mo. Kat timakder ka, ta inawir mo mat. Dinagsardang kuman nga agsangsangit. Mga abakak nga rodin dito yung games ko. Ita, agreklamo ka pa'y. Kit-kita am lang nga rudeng aglutluto ak. Awan pa'y tal na dito yung apagtaangan mat. Puro sangit ti mangmangag. Papanamon ngay. Awiram ani baby. Taiso ti kayat na. Di adda mangubakan kwa na. Mapanak inyo balay ti kumpare. Ibagi dyan ta nauli mo. Dinak pa'y amo tulungan. Pumanaw ka manan. Intun agsubli ka. Mabisbisin ka. May mayat dito, pare. Awan timang disturbukan ka nga agay ayam iti cellphone mo. Wan nga rod pare. Ayan mi, ay na. Nagnalaw-ngaw. Aywan gayam, ayan dagiti aginam. Napanda nag-shopping, pare. Kat intun malamdang agsubli. Imbag man, tapas shopping dalangan. Una, tada pag-shopping da. Ay, pare, isarak nakmamat iti trabaho. Kayat mo, pare? Una, nabayag ako natambay. Kunak man, no adan trabaho. Awan, nagrigat yag birok iti trabaho no awang bakar mo. Sige, bayang pare. Taisarak ka iti pagtrab-trabahwak. Nabayagan kad. Akasapulan mi ti kadwa jay. Agyaman ak pare ah. Ay, kita man. At dagayam serbiti mayak dito balayo. Wen, ang apay nga inikat da ka iti sigod a pagtrab-trabahwam. Anya nga inikat. Isumot ti damag ko. Inikat da ka kano. Siyak ti imikat. Sandak nga inikat. Kunakon ka. Sakala agawid inton mabisin ka. Bay anak man amangan. Sanak sermunan. Imbes ko maamapan ka agbirok iti trabaho. Ngamday tama. Apapaps. Sumarteng ka. Agminor ka. Bakit? Anya? Isarak na kano ti kumpare iti trabaho. Sigurado ka? Wen, kat sigurado amalak. Kat inton maala ka, say-saya atem ti agtrabaho. Tapno saan da ka nga ikatan. Ikatan nga. Apay aya nga ipilit mo nga inikat dak iti trabaho. Siyak ti nagikat ko naklangarudan. Agsangit man ta anak maun. Yung kapag gatasan, tapno sumardengan. James, sigurado ka ka di anasaya at nga empleyado dahil ta isarsarak mo dito'y kumpanya tayo. Wen sir, nabayagan akong parek. Talaga nga, ma'am. Wen sir, Sige. Gapukan ka. Alag nga agtrabaho dito ay dahil taray. agyaman ak sir. Kasapulan mi atalaga ti kadwa. Anya nga ti ko na ni manager. Ay kat siyempre, naawat ka adagos. Yes! Thank you pare. Agyaman ako na ikan ka. Permi anag sales to kak akan ni sir. Imbagak anasingpat ka. Talaga amat. Naanos ka?
Pudno dayta pare. Saan ka nareklamo? Talaga mo ta saan? Isu amabalin mo timang ruging agtrabaho inton bigat, pare. Ay na, gapukan ka pare James. Addan trabaho. Anya matanti makan ngayon lutong bakit? Makapaawan ganas man. Ne, apay ako nam ang makapaawan ganas day taugot ti sayuti nga inggisak iti sardinas. Kat naimas mo't day taa. Bakit addan trabaho? Di nakmatan pagsidaan iti kakasta ah. Wan, pudno nga adan trabahom. Ngam awan pa'y mo't inyawat mo kanyak asweldom. Ay kataddan to ah. Iso asaan ka aromaniklamo. Ay, mangan kalat ta ka day. Maudin da ito'y apanagsidata itinatang. No agsweldo akton. Karninton akanayon ti sidata yo. Sir, anya nga ti makunam ken ni Ray. Nagagat nga agpaiso. Kunak tumat ken ka, sir. Agam ka sa nuntungay, inton addan bukod na adyuti. Ikan yukit din iti bukod na adyute, sir. Takayat nanti agdyute nga iso. Kasta ka di. Kabalan nanti agdyute nga iso, sir. Narwam iti trabaho day ta kumparek. Ala, ikan tayo nga ruden, iti duty na. Ray, pinayaban ka, tay pakamukan ka nga ikan ka iti duty. Ay na, agyaman sir. Anya ti kayat mo. Pangrabi wano pangaldawa duty. Uraan niya sir, okay lang ta kanya. Naanos ka no kasta. Saan nakagpilpili iti duty? Kan saan ka napili iti oras sir? Kasta ti kayat ko nga empleyado. Nasaya at gayam una itay nala ka. May saka nga asset iti kumpanya, Ray. Uy, nagsapakan asumrat, pare. Duty gayam ita? Kasta ti mapagwadan nga empleyado. Oh, agawit ka matan. Tamang rugi ako ni ti duty. Ay katuan na, pare. Good luck. Apay ajak na sangputan ni Ray dito'y balayaw. Napan nag-duty, nanang. Ah, adan trabaho na. When agdwa abulanan. Nasaya at nukasta anak ko. When tapno adda igatang mi iti gatas ni baby. Ay, tamanumot abulan, manipod na ikat iti sigod at trabaho na. Sapay ko mga rod, taagbayag iti trabaho na. Sapay ko nanang. Baknang kuman ni Ray no naanos iti trabaho na. Manon at trabaho ti sinirkan na, kat saan anagbayag. Barang nagbalbaliw at talagan, kan nakapagpanunutan ti asawa. Bakit? Umay ka man dito oy! Darasam! Suksok katak ti diaper ni baby. Aguray ka lang dita. Saan ka makauray? Umay kan dito oy! Unay kamutan. Laklakayan ka saan ang makauray? Apay aya. Anya dito inluto masidain, ha? Apay aya. Tinulamot dayta. Tinula dito oy! At adumat ti papayagan marunggay na angam jay karnina. Tapno agsida kamot itinateng. Kinunakmet ken ka akar ni ti kayat ko. Ken maysa, nasken nga ag-budget ak anaimbag. I-budget ko anaimbag ti sweldom. Tani, masapul ag gumatangak itigatas ni baby. Tila paggasgastusan met. No kayat mo, ipakita ken ka ti listaan. Mano tinabati asweldo? Awanen tinabati. Oh, kita am data. Gatang kantumat agatang itibadom, kaskada papanglom. Apay, maangot mo nga rod ang nagbangbangloak? Makitam aya, abaro, dagiti badbadok? Ay, mapispis ang tupay daytoy duster ko. Katjak pa yun makagatang. Ay no, Ray! Nagadua talaga ti reklamom. Pare Ray! Pare! Napnapanan na nga ta, kat no duty na ita. Ay, pare Ray! Ay, Ang damat agor-urok jay. Ay, nakitaan.
Ni Pare Ray. Ringak. Pare Ray. Pare. Uy. Pare, agriing ka. Nakaturog ka kat Jutim. No sabali ti nakakita kan ka. I-report da ka ni sir. Pare. Nakaturo ka kayamat. Pare, saan mo nga ulitin ang maturog no kasta naka-duty ka? Sa anak ang nakaturo kunakmat? Sige nga ron pare. Imayak lang, ta umayak ag pakada. Nalpas nga minan ti Jutik. Sige, ingkan. Basta di imbagakan ka di mo liplipatan. Bawal ti maturog no naka-duty ka. Re, uy, agriing ka, Re. Ada ni nanang mo. Bada na ya. Anya man ti bagana. Ada nga ron ibaganakan ka. Iso abumangon kan, tamapan mo ka sarita. Yaman to ni nanangan. Apay, ayang agreklamo ka. Italaang ay may ninanang kalpasan ti mano abulan. Apay, di mo kailiw ni nanang mo? Adulamin. Ay na, naglukmagan da ito'y apo ko. Nanang, naglaing pa yun nagkatawa Ay, habay ka din nanang. Ay na anak ko, di magasak dito'y balayo, tani tatang mo. Kasapulan ang maipacheck up. Kat, apay asak ti mayan nyo. Kat, si kamot ti adda trabaho na. Dumawat kami kumaititulong, uray basit laeng. Uray gatang kula iti agas ni tatang mo. Asak pa'y matinalagip yung nga umay pagdawatan. Re, mangted ka ka din. Apay akastapay lang ti bagam ka ni nanang. Ay na, nagrigat ti agbirok iti kwarta. Pidpidota kaya ti kwartak. Mangted kan. Nagadupay lang nga ibagam. Kasapulan da nga rudmat. Manoy ati, adda dito yung wallet ko. Ne, sagsasangari bumot gayam day ta da di tawalit mo. Itin mun aday ta may sa asangaribong. Nanang. Ang gani pa check up ni tatang. Duagasot. Ay nalakay. Anya nga ti maigatang day ta duagasot. Kurang pa'y apamasahi da amapan ija ospital. Day talang ti kabalak nga ited. Dumawat kayo matan akadag iti daduma kakabsat ko. Sakla nga yati anak yo. Apay apinayaban da, sir. At ang amin nang i-report kanyak, amat maturog kanumat ni Ray kabayatan anak ka duty. Ha? Kwa. Saan apod no day ta, sir? Saan amat maturog ti kumparek no duty na? At ang nakakita, saan lamay may sati ng ibaga kanyak? Aduda. No kasta. Bayan nyo, sir. Bagbagak ni Ray. Nas ka na bagbagam, ta sana nasaya at maturog kabayatan ti duty na. Uwan, sir. Bagbaga ka. Malaksid iti dayta, imbagada pa'y analaing ka nung agreklamo. Agreklamo no aduuna iti trabaho na. Kwa, sir. Bayan nyo. Bagbaga ka. Nyamot nito yung pagtrabahuan, pare. Nagado ti ipatrabaho da, kat nagbasit mo ti sweldo. Pare, no adda reklamo, baybayam latan. Di mo ni bagbagay ti sabali. Taidanom da kan ni sir. Talaga mat. Pa-overtime da, pa-overtime. Kurang mat ipapasweldo da. Ayun gayam. Nakadanon kan ni sir. Amat maturog katunggal dutim. Sino tinanghidanon iti dayta? Taglaban kami. Pare, kinunakmutan kan ka. Asaan ka amat maturog no dutim? Sa anak matamat maturog ka. Anya asaan? Adda video amang panagnak. Anya? Adda nang ibidyo kanyak? Amumot ng dagiti kakadwa tayo. Ay sus. Bayama. Ikatandak ano kaya da? Nagado pagtrabahuan dita. Anyat ko nam. Inikat da ka iti trabahom. Inikatak nga rod. Anya ti makagapo. Nawan. Kinurso nada daklaing. Kasta man ang tirason mo, idi inikat da ka iti sigud anak trabahwam. Ngam kinapudno na, inikat da ka gaputan na reklamo kan sadot ka. Agtal na ka.
Ay, may kamanudaytan at trabahom, Ray. Di ka pa'y agbayag met iti trabahom. Gapu iti madi nga ugalim. Ay, kasano tayo nga ruden ngay? Awan manen makukwarta tayo. Awanen, ti masapsapul tayo dito balay. Makamuditan na. Ay na, Ray. Balbaliwan ti kasta nga ugalim. Taaging gaan na reklamo kan nasadot ka. Ay kastam atalagan. Aglaklakay kalatan a pasukat-sukat iti trabahom. Kasanon ti pamilyam. Agbisin tayo no kasta, Ray. Aggaget ka, tapno saan ka ang maawanan iti panggedan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag ng oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay basa ti Proverbio 19, versikulo 17. No ikam tinapanglaw, kasla ni Yahweh tinang tedam, kat sobadan na kanto ti Apo. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anyamat ti katulong tayo nga inalayo, mami. Di nan samot ammo ti agplansya. Kita man da ito'y pinlansya na ay uniform ko. Kuso-kuso latanit. Maria! Maria! Oh my kaman ditoy! Maria! Apay, madam. Makitam da ito uniform ni Dave. Plinansam da ito wano saan. Plilansak amin ay uniform yo, madam. Dahil ka diti plinansam. Apay, kayat mo nga agisuot ni Dave iti kuso-kuso ay uniform ama pa ni eskwelahan da? Saan, madam? Ala, plancha manan. Mala daw akon, mami. Anyat orasan, no? Ay, mala, isuot mo lat na daytan, anak ko. Ta ikatek man daytoy a katulong. Madam. Alam aminan agamit mo, ta pumanaw kan ditoy. Awan serbim a masuswelduan a babawnan. Ay, madam, saan da kumamot nga ikatan? Saan da ka na kayat? Tamalaksid anarugit ti trabahom, nabuntog kapay nga gunggunay. Mga lakamilangan iti ub-ubing akatulong, iso a pumanaw kan. Kasyan da kumamot, madam. Anya ka di mapaspasamak ditoy, mami. Papanawa kon daytoy a babawnan. Anya? Papanawo mo ni Nana Maria? Makabulan na palang dito'y Kan anya ko mati problema. Apay apapanawan yo. Sado mo namin, sinsinan ti trabaho na. Oh, anya pa'y latar aramidam dita. Pumanaw kan! Ay, Nana Maria, saan ka apumanaw? Kontraam itan ti desisyon tinaganak mo, Carolina. Mami, awan ti makitak a problema kan ni Nana Maria. Di mo makita ti kinabuntog na nga gunggunay. Amuyo no asino ti problema dito'y apagtaangan? Sika, mami. Anya? Da kayo kada daddy. Mairaman ni Dave. Narigat kayo apagserbyan, ta saan yung ammo ti makontento. Ay, nagbayag matan ni Dave. When you road, daddy, mala daw ako ni Jay University. Businaan nyo man. Di nan samat igaga at ti panagadal na. Talaga asaan, daddy? Ngamin, 25 nan. Ngam aging gayta, awan pay lat nalpas na akurso.
Puro rugi. Ay, amo na ngamin nga ado ti kwartayo. Hintayin, Daddy. Tane. Nakamisuot manin ni Carolina. Imbag si ka ta okay lang ang amaladaw kay ti klasem. Siyak ngay, jak kayak ti maladaw. Wenen. Nangabakan. Sikan tinalaing. Atorni ko naman. No maipasam at ti bar exam. Maipasak. Sana kaskan ka. Awan malmalpas na. Ala, husto daytan. Saan kayon nga agsinlong batay? Dad. Pinapanaw ni Mami di katulong tayo bakit? Anya, pinapanaw namanen. Saan apumanaw ni Nana Maria? Jak, itulok apumanaw. Daddy, daytoy kadi nga anak yo ti makaamong agdesisyon dito'y balay. Jack kayat daydi abakit akatulong. Nagriga ta makaawat. Basta, saan apumanaw ni Nana Maria? Malaksid, no adda na dagsen arason nga ikatan nyo. Adda ka di, Dave? Daddy? Saan tayo napagsaritaan pa'y nagitabanag? Ma-stress ak abigbigat. Oh, sapay traffic. Bakbakatan kan, di mo pa'y gayam amo ti agluto. Anya kamatan, Maria? Kisayaksan ti sweldom. Saan kang agsangit, tamatad-tadan itiluam day ta si daan nga ikikiwar mo? Ay, no saan laaga po kin ni Carolina, inikat kan si kabakat. Mami, mangan tayo ka din? Saan pa'y? Takasano, insurok pa'y ngagluto da ito Maria. Di namot gayam amo tagluto. Ungtan nyo manan ni Nana Maria? Wala, tapno makasuro. Anya kayo maten, Mami? Apay aya apagpupudutan nyo ni Nana Maria. Isupay apaka-estresan nyo. Ngumato man ang ti presyon ti darayo. Ha? Saan mat ngamin ang makaaw-awat? Ay, alan, Mami. Ingkan aginana. Tadwa kami langan kan ni Nana Maria dito kusina. Bayam ang mabati ditoy. Apay kat atulong amon. Ay, ingkakit din, Mami. Birbirukan na ka ni Daddy. Kasangsangpet na ngamin. Agyaman akan ka, Carolina. Naimbag ka unay kanyak. Pasensya amon dagiti kabalay ko, Nana. Naunget da talaga. Diyak kaya't apumanaw ka. Tanagrigat agbirok iti katulong. Jakmat ko man agtrabaho. Nga masakit ngamin nilakay ko. Kasapulan na ti agas. Kasta ka di, Nana? Ay, dagiti anak ko. Adaan damatan iti pamilya. Nga marigrigat lang ti adda pa nagbiagda. Iyawid yung tulaangan inton madamdama dagiti makan ijeref asaan anaibos. Ay, amang ano agungot ni Mami. Amumatan ti ugali na. Siyak ti makaammo, Nana. Saan min tumat lang akanan dagijay? Madadaan laang. Isu ayawid yun, sakbay ama perdida. Ang usog ka, itinaiimas amakan, lakay. Taado ti inyawid ko amakan. Nangalaam ngay kadagita. Intad ni Carolina. Kung nagmano kagura da kadagiti amom, ket kayat da ka napapanawan. Nasingpat di buridak nga anak da. Ay nasayaat man no kasta. Mangan ka. Tamapan ko iti dagiti daduma amakan kadagiti anak ta. Mapan ka iti balay da? Ay wun, magmag na akaw. Unay kamatan, Maria. Di mon samat amo ti aglinis. Madam. Sinsinan ti panagmap mo. Adalat ta makita ang marka dito'y salas. Ay, ulitak nga imap, madam. Ay, rumbang lang. No di mo kaya't akisayak ti sweldom. Kan kita umanday ti lamisan. Oh, nagtapok. Ay, jakpay na punasan day ta, madam. Darasam manumit lang nga iti matrabahom iti agmalam. Agawid kan tumanan inton madamdama. Sayang ti paspasweldo kan ka. Mapanak laang mangala iti pagpunas ko, madam. Darasam!
Apay ngay, maulaw ako na. Madam, anya ti mapaspasamakan ka. Maulaw ako. Ay, awagak ni Carolina. Ay, mabiit laang, madam. Hospital ka din ito'y ayan ko. Ay na-stress kayo man ngaminan, mami. Saan mo at iti panagkunak? Rumbang lang nga ag-relax kayo. Ang anyater aramidan nyo. Day talang amin mang bambantay iti trabaho ni Nana Maria ti aramidan nyo. No adalabasit makita yo akam malina, agungat kayon. Kasano saan kayo ang ma-stress? Ay, Baybayan nyo kadilaang ni Nana Maria nga aramidan na ti trabaho na. Saanin arumbang abantayan nyo? Ay, sige, mami. Agsubliak pa i-eskulaan mi. ibatin ak ngagmay-may sa dito. Adamat ni Nana Maria amang bantay kada kayo. Oh, no pinapanaw yo, adda nga rod mang bantay kada kayo diti ospital? Dad, kasapulak ti kwarta. Kwarta manen. Linawas ka matlangan na dumawat iti kwarta. Sapay nagdakkel ti dawdawatem. 5,000 lang mati daw dawatak. 5,000 manan ti dinawat mo idinapan alawas. Anwam ti kwarta. Kat, nagis-eskwela akmet. Agis eskwela ka, wenno makibarbarkada ka. Daddy, Saan ang mabalin dito yung araramidam, Dave? Kita man ni Carolina. Nakalpasan iti panagadal na. Ururayin na lang ti panagiksam na iti bar. sandak man nga ikumparakan ko na, Daddy. Sika, first year college ka pa ilaeng. Ag second year college sakon. Rumbang kumaanalpas mo ti panagadal mo. Tasika ti sumaron ang mga maton iti negosyo tayo. Ikanda ka di wano saan. Kaya't ko pa makita dagiti grades mo. Sigurista kayong matunay. Kaya't ko asiguraduan ang maipasamda ito as semester. No di da kayat ngayon. Di saan lang. Lakay, ada di ospital ni madam ko. Awan mo't sa bali nga agbantay. Isu nga ipakadakan ka. Asyak pa'y laang timang bantay kan kwa na. Ay, katuan bakit? Ita kasapulan da ka. Ay, kaasimot nga main. Maawatak, bakit? Sana balay. Ta sumaysaya at matentiriknak. Iso adi nakpakadanagan. Nana Maria, agyaman na kiti kinaanos mo anang bambanday ka ni mami diti ospital. Taure rabi si kalat ta tinagbambantay. Ay, katawan mo't sa bali nga agbantay. Wen nga rod, Nana. Ay, kasanumot nga men. Si kati agbantay iti aldaw. Iso anas kan mat nga aginanaka. Nana, dakkel atulong ti kaaddayo kada kami. Carolina, kita manuad ni Dave di tasilid na. Awan, Daddy. Saan pa'y anagawid? Awan ka di ti kotse na? Awan pa'y mat. Napnapanan na nga ta. Nagsinungbat kami ngamin. Dumawdawat manan iti kwarta. Kat inikakla ang iti 5,000 edi na panalawas. Inispoiled yung amin ni Dave, Daddy. Habasol da ito ni mamim. Inispoiled na ni Dave. Madanaganak. Tawan pa'y lang ti kabsat mo. Sige, awagak iti cellphone na, Daddy. Ay, sige man. Diyak makaturog amang pampanunot kan kuana. Nakariing ka pa imat, Maria. Wen, madam. Tagsubli jay nurse inton madamdama. Adda ka no agas anaskan at umarang. Kasta ka di. Ay, manon arabi asikatimang bampantay kanyak dito ospital. Maikatlon arabi madam. Mabai na kun ka. Nasaya at kagayam atao. Amok ngamin akasapulan nyo itat itulong ko, madam. Inton umimbaga, kasaritak nila kay ko.
Taing ato na ti sweldom. Agyamanak, madam. Anya ti kayat asawan da ito'y. Adda ni Dave dito ospital. Wen, nadisgrasya da iti barkada na. Nasubraan da tinaginom. Kumusta ni Dave? Saan tayo pa nga mo? Urain tayo pa iti doktor. Ay, hanggang tilugan na. Awan tinagmamaayan na. Kaasimot ti anak ko. Itad tanga itad iti kwarta. Ngam saan mat gayam nga agis eskwela. Basol ko na ito'y. Inispoiled ko nga ni Dave. Basol ko no apay akastoy tinagbanagan na. Nakaruaran iti ospital ni Madam ko. Nasayat no kasta, bakit? Katamom, malaksid iti swildok. Inikanak pa iti kanayunan as swildok. Gapo iti panangbantay ko kenkwana iti ospital. Nasayat mo't gayam kan ni madam mo. Kunam na ungay. Nagbalbaliw mo tan lakay. Nakaamiri siguro. Iday, kasta unay ada nagmaw. Nga mga no ikatanda ka iti trabaho. Ngam addamanen si Maruno a problema. Si Maruno mo ta na ospital ni Dave ta na disgrasya. Iso din na ipadamag iti news itay. Gapo iti kinasubag ni Dave. Kastan tinapasamak kan kuana. Bakit? Basaam da ito'y nakapablaak dito'y pagiwarnaak. Anya da ita. Basaam da ita. Oh, nagan mo't dagiti nakapasa iti bar. Nakapasa ni Carolina. Addan anak tang attorney. Ay nalakay uray akla makasangit iti ragsak ko. Daddy! Mami! Nakapasakit ti bar exam! Ay na, maragsakan kami kan ni Mami. Huwan, Daddy. Kat bindisyon da ito'y manipod iti namarso. Agyaman tayo kan kuana. Kadi na tayo binaybayan. Congrats, attorney. Agtal na ka man, Manong Dave. Di mo yawat kanyak day tadakulap mo na bandage yan. Proud namin kan ka, Carolina. Saan ka akas kanyak? Kita man tinagbanagak. Kakaasi da mami kan daddy. Ado tirigad da kanyak. Ngam kastoy lang tinagbanagak. Agpaimbag ka kit di. Ta ituloy mo ti agadan. Kaya't dakpay nga tapagadalan da daddy. Apay kit din asaan, Manong. Ipakitam ka dakwada, seryoso ka iti panagadal mo. Wen, talaga day tati aramidak. Apaman ang makarwarak dito ospital. Kablaawan ka, Carolina. Ta nakapasa ka iti exam mo. Agyaman nana. Maragsakan kami kanila kay ko iti dayta abaligin. Agyaman manan, nana. Kat inton adda celebration diti balay, ayabam to nila kay mo. Kan uray dagiti anak mo. Ay na, saan taado kami? Ay, kababain mo. Awan ti adu a bisitak, nana. Iso nga ayabam ida. Uray dagiti apukom. Ay, nakaanos kalakit din aya, Carolina. Gapo tanaanos kamat, nana. Idi panawan tirigat, adda kalat ta atim multulong kada kami. Iso nga itata panawan tiragsak, masapol nga adda kalat tamat, Nana Maria. Adda agur uray agungguna kadagiti tattao at tumulong kadagiti agkasapulan. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician
Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.